Srdačan pozdrav svima vama i ovoga večera. I ja se zaista radujem da još jednom smo zajedno. Evo, ovo je 5. predavanje. I kad bude završilo, onda smo došli do pola. Znači, ostajemo tu, ako Gospod da života i zdravlja, do nedelje. I ostaje ono što smo kazali, nagradno pitanje, da vidim da li ste sinoć pratili predavanje. Kade prvo se pojavil grevot i koji je odgovoren za sve koje stradanje i zlo? Znači imamo u jednom prašanju 2 prašanja. Kade se pojavilo zlo i ko je odgovoran danas za zlo? Jel znamo? Da vidim ruku. Dobro, ima još neko da zna? Niko drugi? Pa ja mislim onda, nisam onda dobro predavao. Kada ne znate odgovor. Zna se? Poveli? Dobro. Dobro. Jeste. Dakle, na ovoj zemlji se pojavilo u Edenskom vrtu, ali kad je u pitanju, dakle, skroz od tada pa do sada svako zlo u stvari dolazi. Ništa, evo, poveli. Neko od vas mi je postavio pitanje zašto ti svaki put nas pozdravljaš i rukuješ se s nama i na početku i na kraju. I onda sam ja kazao pa samo iz jednog razloga, hoću da se bolje upoznamo. A rukovanje je jedna vrsta kontakta, jedna vrsta pozdrava. Ja ne znam, možda u Srbiji, znate, to ima i čak i ljudi, ne samo da se pozdravljaju, nego se čak i, kako kažete, guška, dobro, i ne samo to, nego čak i poljubac ide, i to ne jednom, nego 3 puta. To je dobro kad su dobri prijatelji i znanci. Ali ja volim da se pozdravljam sa vama i kada dolazite i kada odlazite i ja mislim da nema ništa loše u tome da se upoznamo. Još ne znam vam imena i treba će mi vremena da zapamtim, ali kad neko dođe ranije, ja onda se pozdravljam i evo danas sam upoznao jednu osobu koja mi je rekla i svoje ime i onda kad sljedeći put ga budem pozdravljao, onda ću moći po imenu da ga pozdravim. Tako da za mene je to zadovoljstvo, nadam se da vam ne smeta da se pozdravljamo. Stisak ruke je opet jedna vrsta komunikacije koje mi imamo jedni sa drugima. Ali znate, kada govorimo o komunikaciji koji Bog hoće da ima sa nama, onda On je našao način kako da to ostvari. I zato ja verujem da imate korist od svega onoga što iz večera u večer izučavamo, jer samim tim ili se podsjećamo ili upotpunjujemo naše znanje. Šta nam u stvari Sveto pismo nudi? Mi smo svesni da ono što govori Sveto pismo je istina. Ali postoji jedan problem. Na koji način to sprovesti u svome životu? I vi znate da naučiti teoriju nije nikakav problem, ali sprovesti u praksu. Ja se sjećam kada sam polagao vozački ispit. I meni nije bio problem, ja sam tada imao nepunih 18 godina i morao sam da čekam, negdje u maju sam položio, a u septembru sam imao 18 i morao sam da čekam da dobijem, jer tada niste mogli da dobijete vozačku dok ne napunite 18 godina. Ali tada bio jedan čovjek koji je bio stariji po godinama, prema meni koji sam imao 18, on je bio stariji, a možda je bio mlađi nego što sam ja sada, on je 7 puta polagao. On je znao teoriju, ali kad je to trebalo, znate, onda auto mu se ugasi, on sve zna, treba prva pa druga, ali mu se ugasi. Je isto znati i sprovesti u svom životu. Da li je moguće da se čovjek promeni? Pogotovo ako je čovjek živeo bez poznanja Boga,
bez upoznavanja sa Svetim pismom i sada počinje da čita i vidi treba ovo, a on ima već određene, znate, navike, ima određene stvari koje je naučio od svojih roditelja i sada tako živi, a sad jednom Biblija kaže da treba drugačije. I kako sad to promeniti? Na koji način? Jer znate, mi se stalno susrećamo sa raznim problemima i brigama u našem životu. I onda kada se ljudi susretnu sa problemom, znaju šta Biblija uči, ali onda nisu spremni da nastave dalje da se bore u toj svojoj promeni, nego znate onako, pa ja to ne mogu i to je to. Ja sam vam pričao da sam u Novom Sadu, smo supruga i ja radili u jednom klubu zdravlja i bilo je uvek oko 15 ljudi koji su dolazili na to odvikavanje. Manje su to bile grupe i uvek je bilo neki koji su rekli, ja to ne mogu. I nisu bili spremni, znate, da se bore dalje i samim ti, a nisu imali čak ni veliki broj cigareta koje su konzumirali, 2, 3, 5, ali jednostavno ta mala stvar je bila jača od njih. Kako dobiti snagu da ono što Bog očekuje od nas, da mi to sprovedemo u život? I evo prvi biblijski tekst koji čitamo u 5. knjizi Mojsijevoj, 33. poglavlju, 25. Железото и бакарот ти се обувките, како деновите твои ќе се зголемува силата твоја. Ovo je jedno prelepo obećanje. Zapazite, ovdje spominje se med, to znači bakar ili gvožđe, znači jedna tvrda osnova na kojoj ćemo stajati ako se pouzdamo u ono što je Bog obećao. A on kaže da će dokle god traju naši dani, trajaće i naša snaga. I naravno, čvrsto tlo pod nogama ne znači samo, znate, fizičku snagu. Zašto? Zato što, nažalost, mi dolazimo u godine i ima ih sve više i više i sve smo slabiji i fizički i psihički, duševno, sve to pod pritisaka života slabi. A kako, na koji način da se čovjek izbori? A Bog obećava, ja ću vam pomoći, ja ću vam dati snagu, ja ću vam dati mudrost, ja ću vam pomoći da imate snagu do samoga kraja vašega života. Jer vi znate da čežnja, posebno starijih ljudi, jeste, kaže, kako ljudi, tako bi voleo da umrem u snu. Da ne moram da budem bolestan, da ne moram da se mučim, da ne budem nekome na teret i tako dalje. Međutim, šta je najgora bolest? U jednom trenutku sam slušao razgovor trojice ljudi, sva trojica su bili stariji po godinama i sada jedan pita ovu dvojicu, šta mislite, šta je najstrašnije što može da pogodi čoveka? A jedan kaže, pa strašno bi bilo kad bi izgubio vid. I ja znam da ovdje postoji osoba koja jako slabo vidi. I danas mi je rekao da je to problem. A drugi je kazao, ne, kaže, strašnije još ako te srce izda. A znate šta je kazao treći? Kaže, niste u pravu ni jedan ni drugi. Najgore je kad čoveka napusti pamet. Kada više ne može da funkcioniše skroz kako treba. Šta za prošlost možemo da uradimo? Možemo da promenimo nešto? Ne. Sadašnjost je stalna borba sa kojom se suočavamo svakoga dana. Šta za budućnost možemo da uradimo? Ovo je jedna zamišljena slika kako može jednoga dana da bude u budućnosti. Da li će biti ili ne, šta god. Ali šta možemo uraditi za budućnost? Apsolutno, ona nije u našoj vlasti. I zato nekada ljude budućnost plaši. Zašto?
Oni kažu šta će biti sa mnom, šta će biti sa mojom decom, šta će biti sa mojim unucima. I mi se opterećujemo, ali zapazite šta Sveto pismo kaže. Sveto pismo kaže da će nam Bog dati snagu za taj dan koji je tek osvanuo. Samo za taj dan. A onda sljedeći dan, opet iz početka, iznova, on hoće da se brine o nama. I za fizičku, i za psihičku, i za duševnu stabilnost. Tako da, ako živimo u skladu sa božanskim principima, Bog nam daje snagu za danas. Jer znate, briga za celu porodicu je teret. Šta će biti za 10 godina, 20, 30, možda nećemo ni doživjeti toliko. Ali ono što možemo da uradimo, jeste da se molimo za sebe. Da se molimo za našu decu. Da se molimo za naše unuke. I Bog koji poznaje potrebu i našu i njihovu, on će to ispuniti. I zato evo još jednog obećanja, ovo je bilo obećanje u Starom Zavetu, i evo jednog obećanja iz Novoga Zaveta, iz jedne poslanice koja se zove Judina. Ali da znate, to nije pisac onaj Juda što se obesio, što je izdao Hrista, nego je to jedan drugi Juda, dobri Juda, tačnije rečeno, to je bio Isusov polubrat. I evo šta kaže tekst. A na onoj koji može da vas zapazi, da ostanete bezgrešni i bez porok, i da ve postavi pred славата своја во радост, на единиот премудар Бог, нашиот Спасител, преку Исуса Христа, нашиот Господ, слава и величие, држава и власт преку сите векови, сега и во сите времиња. Амин. Šta kaže Juda? Ko je taj koji može da nam pomogne? Ko je taj koji može da nas sačuva? Ko može da nam pomogne da kad dođe iskušenje da ne učinimo greh? Ko može da bude taj koji će mane koje mi imamo u našem životu da ih pobedimo i da se promene? Ko? Kaže sam Gospod Isus Hristos. Predivno. Zašto? Zapazite, Bog ne kaže, znate, a onako kako vi trebate da živite, to je, morate to i to. A kako ćete vi to uraditi, to je vaš problem. Ne. On ne samo da je rekao šta trebamo, nego je obećao i snagu da se to može ostvariti. Kako da ne padnemo? Kažite mi, kako jedan avion može da leti u vazduhu? Boeing 737 je težak zajedno sa putnicima i prtljagom koji nosi oko 70 do 80 hiljada kilograma. Airbus A370, to su oni interkontinentalni, prekookeanski avioni, nose težinu preko 575 tona. Kako može takva božđurija i taj teret da ode u vazduh? Vi znate da postoji jedan zakon. I taj zakon se zove zakon aerodinamike. Jednostavno, ubrzanje veliko koje se dobija, to se postiže. Dakle, snaga, brzina čini potisak vazduha da održava avion i on ide brzinom od 800, 900 km na sat, pa čak i više. Isto tako, jedina sila koja održava naš život, koja daje smisao našem životu, koja nam pomaže u našim borbama da bismo bili pobednici, jeste snaga koju dobijamo od samoga Boga. I sam Hristos kaže, koji prizna mene, i ja ću priznati njega. Jer prihvatanjem Hrista, mi njemu dajemo pravo da on interveniše u našem životu.
Nikada Hristos ništa ne želi na silu da učini za nas. Ako čitate posljednju knjigu Svetoga pisma Otkrivenje, ima jedan interesantan tekst koji pravi si jedno poređenje. Isus kaže, ja stojim na vratima i kucam. I ko otvori, nema na silu, Bog može, ali stalno smo spominjali u toku pređašnjih predavanja, on poštuje našu volju, našu slobodnu volju i želi da mi iz zahvalnosti i ljubavi služimo njemu. I kada se molimo, zapazite da Bog rešava sve. Bog rešava našu prošlost. U smislu da on sve naše grehe koji su učinjeni prašta. A onda hoće da nam otkrije svoju volju. A onda želi da nam da silu da po toj njegovoj volji možemo i da živimo. Šta Bog jedinu stvar očekuje od nas? Želju, odnosno našu volju da stavimo na njegovu stranu. Priznanje nesposobnosti. Jer znate, gledajući sebe, mi možemo samo da se razočaramo. Pa ja sam probao, pa nisam uspeo. Pa drugi put sam probao, pa nisam uspeo. Pa 50. put sam probao, pa nisam uspeo. I onda dolazi do razočarenja. Ali, iako padamo, Hristos hoće da nam pomogne. Hajde da vam dam jedan primjer. Isus je išao sa učenicima, u stvari učenicima je zapovedio da moraju da pređu na drugu stranu. Bilo je to trenutak kada se Isus nahranio 5.000 muškaraca, osim žena i dece. Koliko je tu moglo da bude ljudi? Možda 10.000 više. I oni hoće da ga načine carem. A Isus nije za to došao. I on raspušta narod, a učenike šalje na drugu stranu. I oni su seli u čamac, bili su mrzovoljni, jer tako im je godilo, ako Isus bude car, šta će biti oni? Ministri će da budu. I Isus odlazi na goru da se moli i dok oni prelaze preko jezera, Genizaretsko jezero, neki ga zovu čak i morem, zato što je zaista veliko. I u jednom trenutku Isus hoda po vodi i počinje da im se približava. I oni su prvo bili jako uplašeni jer su mislili da vide nekog duha, a Isus se javlja i kaže da je on. Zapazite, Isus Hristos koji je postavio fizičke zakone i zna se da u vodi samo možete da potonete. Isus hoda po vodi. On je tvorac, on može sve. I onda dolazi jedna molba od jednog od njegovih učenika. Petar kaže, Gospode, ako si ti, hajde zapovedi da i ja hodam po vodi. Isus kaže, dođi. I sad mi recite, Petar počinje da hoda. Da li je hodao svojom mudrošću i svojim sposobnostima? Da li je bio bolji od onih koji su bili ostali u čamcu? Nije. Na osnovu čega je hodao? Zato što je gledao u Hrista. Međutim, čim se uzoholio, čim se okrenuo, da znate, se pohvali kako oni moraju da sede tamo, a on hoda po vodi, odmah je počeo da tone. I vi ćete zapaziti da Petar izgovara najkraću molitvu zapisanu u Svetom pismu. Samo 2 reči. Gospode, pomagaj. Nije bilo vremena ni za šta drugo. Počeo je da tone. Isus pruža svoju ruku i vadi Petra iz vode. Isus kaže u Jovanu 15. poglavlje 5. tekst. Јас сум лозата, а вие прачките. И кој што е во мене и јас во него, тој ќе даде многу плод. Оти без мене не можете да направите ништо. Veoma jednostavno rečeno, kao što je loza vezana za čokot i dobija život kroz onaj životodavni sok, tako i mi, ako smo povezani sa Bogom, mi možemo tada davati rod, a taj rod jeste dobro. Bez Hrista ne možemo ništa.
I ljudi, znate, pokušavaju na razne načine da pomognu sami sebi. Postoje oni koji se izoluju, izdvoje se, traže tišinu i onda počinju da meditiraju. Da li uspevaju? Da li mogu na taj način da promene sami sebe? Ne. Ima oni koji su eksperti za ležanje na ekserima. I čak i nanose sebi bol, ali oni smatraju da će tom patnjom u stvari izbaciti ono zlo koje se nalazi u njima samima. Znate li gde je problem? U samouverenosti. To je prepreka za Boga. Jer mi možemo, da kažem, da skrpimo neku vrstu života koji će biti navodno ugodan Bogu, ali Bog nas poznaje. On zna kakvi jesmo. Jer znate, ljudi mogu da kažu, jao, ovo je dobar hrišćanin, jao, ovo je pošten čovek, jao, ovo je dobar komšija, ali ko nas poznaje? Bog nas poznaje. A nas mora da zagrli Hristos i njegova sila. Ljudi mogu da samo vide u nama dobrotu, ali Bog nas poznaje i On želi da nam oprosti prošlost, a želi da nam da silu za tu pobedu. Znate, postoji jedna izreka koju sam jednom prilikom čitao i ljudi to nekada ponavljaju i kažu, jednom spasen, zauvek spasen. Je li to istina? Jednom ste predali sebe Bogu, kazali ste želite da mu služite i to će vas držati do kraja života. Ajde, dajte mi neki primjer da to nije istina. Koliko vremena je Juda bio sa Hristom? 3,5 godine. Je li to malo? 1260 dana. Svakoga dana, od jutra do naveče. Slušao je svaku Isusovu reč. Video svako njegovo čudo. Bio je na putu spasenja. A kako je završio? Prema tome, iskustva od juče nisu dovoljna za danas. Juče ako sam imao zajednicu sa Bogom, to još uvek ne znači da će se događati i danas. I ako sam danas se molio i danas imao iskustva i danas bio ispravan, da li će to biti dovoljno da takav budem i sutra i preko sutra? Ne. Samo sa Hristom. Evo još jedan tekst. Ovo je Efesima poslanica. Čitamo 3. poglavlje od 14 do 21. Затоа ги преклонувам колената своји пред Отецот на нашиот Господ Исус Христос, од кого се именува секој род на небесата и на земјата, да ви даде по богатството на својата слава, сила, да се утврдите преку Неговиот дух во внатрешниот човек и преку верата Христос да се всели во срцата ваши, та вкорените и утврдени во љубовта, да можете да разбирате со своите свети што е ширина и должина, што е длабочина и височина, и да ја узнаете Христовата љубов, што го надминува секое знаење, за да се исполните со сета полнота Божја. А на оној кој според силата што во нас действува, може да изврши изобилно се што бараме или помислиме. Нему нека е слава во црквата преку Исуса Христа во сите родови и за сите векови. Амин. Ko je taj koji može da nam da ono što barame? Samo Gospod. Znate, Bog čini promenu i to je čudo. I ljudi znaju kakav je neko bio, kako se ponašao, ali onda ih promenjen. Znate, najveća sila u dokaz u Božje postojanje nije svemir, iako je velik i bezgraničan i zna se da
On ima svoje zakone i Bog je stvorio sve i svaka zvezda ide svojom putanjom i nikada ne dolazi do sudara, do katastrofe. Ali još veće čudo od toga jeste promenjen čovjek. Bivši alkoholičar, pušač, čovjek koji nije činio dobro. Ja sam 2 godine posećivao zatvor. Posećivao, nisam bio u zatvoru, nego sam posećivao ljude. I njih 9 zatvorenika svakog ponedeljka sam se sretao sa njima i oni su, govorio sam im iz Svetoga pisma, 2 sata svakog ponedeljka od 9 do 11. Bilo je ljudi koji su zaista činili loše stvari, ne želim ni da spominjem, čak i ubica je bilo. Jedan je u zatvoru bio 21 godinu. Onda možete da mislite šta se sve događalo. Ali ste videli kako je počeo da se menja kada je Božji duh došao u njegov život. Da se menja. Ja sam mu prvo poklonio jednu knjigu, a to je jedna knjiga od jednog pisca, Viljema Fegala, Poslednja 3 sata. I on je pročitao tu knjigu, znate, to je knjiga koja se čita za sat vremena, i kad sam sljedeći ponedeljak došao, on je kazao, Siniša, a tamo piše, spominje se jedna knjiga Isusov život. I postoji ta knjiga i na makedonskom. A kopneš na vekovite. I on kaže, jel možeš to da mi nabaviš? I ja sam mu doneo. I on je počeo da čita. A znate kako sam znao da čita? On je meni rekao, svakoga jutra od 5 do 7 ja čitam ovu knjigu. Zato što se je počeo da mi postavlja pitanja. I on u jednom momentu kaže, danas sam čitao o onome jednome, onako mali je bio, popeo se gore na drvo. Nije mogao se sjetiti kako se zove. A Zakej, jeste. I on je počeo da menja svoj život. Znate, Božja reč menja čoveka. Ajde da vam ispričam još jedno iskustvo, isto iz zatvora. Jednom je došao jedan čovek, znači, oni su morali mene da zovu, da ja dođem da razgovaram sa njima. Nisam ja mogao tako da dođem kao u ovu salu i da ko hoće. Ne, oni su morali mene da zovu. I jednom je došao jedan i kaže, znate zašto sam došao? Došao sam da vidim, i pokazuje na jednoga koji je bio tu već, šta ste mu radili? Reku, što? Pa kaže, vi ne znate kakav je on bio. Pa on se svađao, on je psovao, on se tukao. S njim niste smeli da ga pogledate popreko, odmah bi se svađao. A kaže, od pre 2 meseca, to je novi čovek. I došao sam da vidim šta ste mu radili. Pa ja sam rekao, znate šta? Samo sam uzeo Sveto pismo i počeo sam da čitam. A sve ostalo je uradio Bog. Jer ja tu promenu nisam mogao da učinim. Da, to je promena koja radi Bog. Postoji jedan čovjek koji ima o sebi jako visoko mišljenje. Ne samo da je bio bogat, ne samo da je bio obrazovan, ne samo da je bio knez, bio je član Sinedriona, tadašnjeg parlamenta onoga vremena kada je Isus živeo, nego došao je noću, nije želeo da ga iko vidi i dolazi kod Hrista i počinje da ga hvali. A mi znamo da si ti od Boga došao, jer niko ne može takva, znate da ga, a Isus kaže, Nikodime, moraš se promeniti. Otvoren, pogledajte tekst, Jovan 3:3. Mu odgovori Isus i reče, vistina ti velam, ako nekoj ne se rodi od ozgora, ne može da go vidi carstvoto Božje. Nemojte zaboraviti, on ima jako dobro religiozno poreklo. I otac i majka, i svi preci, i on se hvalio sa tim kako su oni. Ali Isus takvom čoveku kaže, moraš
ponovo da se rodiš. U smislu, moraš da se promeniš. I znate, tu se razgovor završio. I taj razgovor je bio otprilike prema proračunu nekih godinu dana posle početka Isusove službe. 2 godine još Nikodim je ostao tamo gde je bio. A onda kada je Isus umro i kada je video da je Isus stvarno Mesija, onda je doneo odluku da promeni svoj život. Da li je to potrebno i nama? I Bog nas, znate, dovodi u određene situacije, na određene raskrsnice, da bismo napravili tu promenu u našem životu. Poštuje slobodu izbora, ali vrši i dalje uticaj. Jedan čovjek mi je pričao kako je znao za istinu Svetoga pisma, verovao da je to tako, ali uvek je, znate, izbegavao i odgađao to potpuno predanje za neku drugu priliku, za neku drugu situaciju. I onda u jednom trenutku, kada je stvarno nije mogao više da izdrži taj poziv Božji, znate što je kazao? Gospod je godinama pokušavao da me stigne jer sam ja bežao od njega. A konačno, hvala mu što me sustigao. Da vas podsjetim na jednog čoveka koji je živeo u vreme Hrista, nije se nikada susreo sa Hristom, nego njegova istorija počinje u trenutku kada se Isus vazneo sa ove zemlje i kada su učenici počeli da propovedaju i da objavljuju ne Isusov život, jer svi su znali kako Isus živeo, nego da objavljuju Hristovo vaskrsenje. I on, krvnik, zlikovac, to mu je smetalo. Nije želeo da čuje za ime Isusa Hrista. Hvatao je hrišćane, hapsio ih i želeo je da ih zaista odvede u smrt. Ljudi su bežali od njega. Imao je dobro religiozno poreklo. I on kaže, ako ćemo se hvaliti, ja imam šta da se hvalim, ja sam iz tog plemena, ja sam odande rodom, ja sam sve stvari koje su bile istinite, ali je zlo carovalo u njemu. On je učestvovao čak i u kamenisanju Stefana. Želeo je da zaista pohvata hrišćani i da im se sudi. A onda čitamo u delima apostolskim. Така и направив во Ерусалим и откако добив власт од правосвештениците, многу светии затворив, а кога ги убиваа и јас одобрував. И често ги мачав по сите синагоги и ги принудував да хулат на Исуса и разјарен, без мерка ги гонев нив дури и до туѓите градови. Strašno. Ljudi vole Hrista, ljudi slede Hrista, ljudi žele da žive po volji Božoj, ali kaže, on pod pretnjom smrću ih tera da prokunu Hrista. A onda nastavlja dalje. За таа цел, одејќи во Дамаск со власт и порака од правосвештениците, посред бел ден, царе, на патот видов светлина, посилна од сончевата светлина, која ме огреа од небото мене и оние што одеа со мене. Сите паднавме на земја и јас чув глас што ми зборуваше на еврејски јазик. Савле, Савле, зошто ме гониш? Тешко е за тебе да се риташ против бодило. А јас реков, кој си ти, Господи? Он одговори, јас сум Исус, кого го гониш ти. Doživeo je promenu. Promenu svoga života. Ali znate, nikomu nije verovao. Šta se dogodilo? On se je oslepio tu ispred samoga Damaska. I onda su ga vodili za ruku, zato što nije mogao ništa da vidi. Postio je, molio se i doživeo promenu. Krstio se i postaje nov čovek.
Dragi moji, to isto može da bude i sa nama. Hajde mi recite, ako se bore dve životinje, jednake snage, na koji način možete vi da utičete da jedna od njih bude slabija, a druga da pobedi? Jednog dana, drugog dana, trećeg dana, četvrtog dana, jednu od njih nemojte hraniti. Nemojte davati hranu. Da li će oslabiti? Hoće. Dakle, borba između dobra i zla. I jedan glas kaže čini to, drugi glas kaže nemoj to da činiš. I stalna dva uticaja. To su dve borbe koje se vode, dva uticaja koje se vode na nama. Ako činimo dobro, taj uticaj Božji će biti sve jači i jači. Ako činimo zlo, naša snaga će slabiti i nećemo imati moć da nastavimo dalje. Kažite mi, šta je potrebno novorođenčetu? Malo, slatko, ali nesposobno. Ništa ne može. U potpunosti zavisi i od majke i od roditelja. Kako napreduje? Tako što dobija hranu. Tako što ga negujete, vodite brigu o njemu. I onda, znate, dolazi ono vreme kada ono dovoljno stasa da može da počne da hoda. Kako mi da stanemo na duhovne noge? Kako se mi hranimo? Kroz reč Božju. Na taj način dobijamo otkrivenje Božje volje i silu da možemo kroz molitvu, da možemo da živimo prema onome što Bog očekuje od nas. Dakle, samo sa Hristom. Jednog dana jedna porodica je bila na okupu. Sjedali su oko stola i uzimali hranu. U jednom trenutku je supruga pogledala u ruku svoga supruga, svog muža i kazala, Jovane, šta ti je to na ruci? A on kaže, ništa posebno. Jel te boli? Kaže, ne, ništa me ne boli. A međutim, ona nije imala mira i ponovo je onako gledala u njega i kazala u jednom trenutku, znaš, ajde molim te, idi kod sveštenika. Zašto da idem kod sveštenika? Pa, ajde, molim te, idi. U to vreme je guba ili lepra harala svetom. A sveštenik je imao uputstva kako da prepozna gubu koja tek samo što je počinjala. I na insistiranje svoje supruge je otišao. I sveštenik je gledao u njega i kazao je, Jovane, otkud te? Pa kaže, evo, supruga mi kazala da dođem, nije to ništa, o čemu se radi? Pa vidi, imam tu nešto na ruci, ali kaže, nije strašno, bel te boli? Ma ništa me, kaže, ne boli. I dok su, daj, kaže, da vidim, i dok su oni tu pričali, on ga gleda u oči i u jednom momentu je jako pritisnuo to mesto, a Jovan to uopšte nije osjetio. I sveštenik je morao da konstatuje, Jovane, od danas ti si gubovac. Ali svešteniče, znam, Jovan, znam da ti je strašno to da prihvatiš, ali to što ti imaš je guba. I od ovog trenutka, kada izađeš iz dvorišta hrama, ti moraš da ponavljaš i da vičeš jednu reč, a to je nečist. I on je znao šta to znači. Do kraja života bit će nečist. A to znači da nikada više neće moći da zagali svoju decu, da bude u svome domu sa svojom suprugom. Morat će da izađe iz grada, da bude na jednom mestu da se okupljaju samo takvi koji su kao i on. I to je bilo strašno. I čim je izašao napolje, i čim je viknuo nečist, deca su odmah počela da jure, uzeli su kamenje i počeli su da bacaju na njega. I jako se teško osjećao. Došao je kući, stavio je ruku da mu žena ne prilazi i kazao je, ja sam gubavac.
poljubi decu, uzeo je nešto odeće, supruga mu je spakovala nešto hrane i morao da izađe izvan grada. Izvan grada su postojale neka mesta gde su živeli upravo takvi kao što je bio on. Međutim, ono što on je imao samo jednu malu fleku na ruci. Bilo su to ljudi koji su bili mnogo duže vremena pod tom bolešću. Nekima je nedostajao nos, nekima uši, delovi tela, bilo su strašno unakaženi. Neki nisu mogli više ni da hodaju, samo su ležali. S vremena na vreme bi rodbina donosila nešto od hrane. Ako im nisu doneli, a bili su gladni, onda su noću ulazili u grad, išli su da kradu samo da bi mogli da prežive. Ili su otišli u tuđe bašte pa su uzimali šta im je trebalo. Jednoga dana dolazi jedan od njegovih, kao što je on, i kaže, ej Jovane, znaš šta ima novo? Novo? Šta može za Gubovce da bude novo? Pa znaš šta, čuo sam da Isus Hristos dolazi u grad, a čuli smo da on može da izleči svaku bolest. I Jovano srce je zatreperilo. Pojavila se nada u njemu. Isus, moram da idem. I kako je ušao kroz kapije grada, tako je morao da viče nečist, nečist. Ljudi su se sklanjali, ljudi su bežali. Neki su čak bacali kamenje na njega. Zašto kada ne sme da dolazi, zašto dolazi ovde? A narod se okupio, znate, Isus je stao na jedno mesto i počeo je da govori ljudima i svi su ga slušali, svi su bili oduševljeni i on je došao do onih posljednjih koji su bili tu i morao je da vikne nečist. I kad je rekao nečist, svi su se, znate, sklonili, prosto su napravili prolaz skroz do samoga Hrista. I on viče nečist, a Isus stoji. I on je prišao još bliže Isusu, na 3 koraka od njega i kazao, nečist. Isus je i dalje stajao. Da li je moguće? I u tom trenutku on pada na svoja kolena i kaže, Gospode, ako hoćeš, ja znam da možeš da me očistiš. Isus ga podiže. I prvi put neko stavlja ruku na njega, koji je zdrav i koji se ne boji. Isus kaže, hoću, očisti se. I koža se promenila. Sve se promenilo. I on trči, ide, jer je tako zakon kazao da sveštenik koji ga je proglasio nečistim mora da kaže ako je ozdravio. I on dolazi tu i pokazuje svoje ruke i sveštenik gleda i ne može da veruje, pa taj isti Jovan je tu bio kod njega pre izvjesnog vremena, a vidi sada, sad je zdrav. I odlazi kući i raduje se, skače i dolazi svome domu i grli svoju decu, svoju suprugu. Svakome od nas, dragi moji, je potreban dodir. Dodir Hristove ruke. Jer i mi smo bolesni. Bolesni smo od gube greha koja nas uništava i izjeda. Nema drugoga načina. Samo Hristova krv da očisti naš greh. Da li verujemo Bogu? Ako verujemo, šta nas sprečava da svoj život predamo Hristu? Šta? Šta može da bude važnije od spasenja i večnog života? On nas poziva da ga sledimo. Da iz zahvalnosti i ljubavi mu predamo svoje srce. Da, večeras Isus pruža svoju ruku i prema tebi. Odazovi se. Dozvoli mu da uđe u tvoj život i da vodite skroz do same večnosti. Amin. Pomolit ćemo se.
Oče nebeski, od svega ti srca hvala za trenutke radosti koje imamo kada otkrivamo još jednu istinu, važnu istinu za naše spasenje. Samo ti možeš da očistiš naš greh. I mi smo grešni, kao i svi ljudi pre nas i koji su ikada živjeli na planeti Zemlji. Svesni ili ne, mi činimo greh. Očisti nas. Neka tvoja sila bude u nama. Neka tvoj dobri duh učini potrebnu promenu. Neka snaga koju ti imaš bude darovana nama za jedan novi život. Život koji će biti po volji tvojej. Stavljamo se večeras u tvoje ruke i molimo te da nas vodiš u Hristovo ime. Amin.